Matala whātu a Samoa lau Samoa Entertainment TV mai apia nei ko iaso. O le Samoa mua nei o mati mai o le taimi masani fōli nei e mawai swinga o le tau o le suau. Pe ona whaelo mai e le fionga le swimming star tupe ia le ota laki la mo stelesio. Tau fōu o le suau ue afu atu i le aso. O le pensini ua se tia le lua tesima le lua sene le lita. Mai le tolu tala o tolu i le tolu tala lua ono le lita. O le kiso, o se itia le tolu tesima le ono sene i le lita, mai le tolu tala lima lua i le tolu tala lima ono i le lita. Ma le kalesini, o se itia ia le iwa tesima le lua sene i le lita, mai le tolu tala sfultasi i le tolu tala lua sefuru sene i le lita. O lo ofa au pea, o na fia le maketi mo suau, e le ifa maina maketi o loa tau suau, i whainga whaavao malo ma isi a fianga taulinga o sina, o le suau, i le mai ai o le pau tele i le tau suau i a te sema, na si tia maa walunga le tau le pensini le masino i anuali, ai o le tau le kiso ma le kalasini sa le te le se suinga. O le pau i le tau mo le fela o inga o suau i lunga le vasa po freight rates, fa pe ai ma le si tia o le tau o le fefata o inga o le tala Samoa nga i le tala Amerika, o afsosoani le tu ititia o le tau e tau nu uai suau ui lau whanua o Samoa. Tau fau o suau ui pamu pensini, a matatu i le so pensini, tolu tala alu ono lita, kiso tolu tala ali maono, malikalasini e tolu tala alu sfulu i le lita. Inisi o tala na whawhetai e le fiongal palmi o Samoa. Fionga fia mena o mimata afal palmi o fiti sitiveni rapuka. Ilo na sao malana langolango e whamausali le so tanga o tangata atumotu. Ai mai sei o le vao Samoa mawhiti, e pe ona whaamawina i le toe si iti ai nei o le tulanga mawalunga, o lo la vano nofua i le vaa wha tangata, anga i whanua maso tanga i ta alonga, male awai whaatasi, ai ole whilangalonga mai i whono wha ai tulangi, ai ole whina wina wha le vao malo lu i tau, o whia ngai mo tātou tunuu. Na mawalunga fo il saunu angal minsta o fiti, le tūsa paulava o tātou tunuu i ana tau mwhainga i ati nae, ai o avanoa maua, ai o lona taltununga, a mausali i ngā relu e whaata sem whai lava o na whaato i lalo lu i tau, o whenga iai mo tātou i tūlangi i Pasifika, mo le soifua wha awau o tātou tangata. I lea whaat singa, al whono ta i o Pasifika i fiti, ua mauai fo i male avanoa al palmi o Samoa, le fionga fia mena o mi mata a whai lulu li mai, male palmi o fiti sitiveni rapuka, ma wha amanui atu i lana whai ngā malo so whaatasi ma le People po le Coalition ua maua ai lona malo i lana palo ta tele o le lua o lua. Ma wha aftaia fo i le fionga le palemi o Samoa rapuka i lona tau lamua e una ia le maua o le tu whaatasi o tatu i tulangi. Ua abe ainele aso lu sfulvalo Februari lua o lua tolu maaso whanau o le whaala po tonga fau o whaingo o le soap. Po le Society of Agricultural Professionals, Society o tomai whaapitoa tau whaatoanga. If sosani le atina ina o whaatoanga le tunu. Na whaalaulo ai ana nafil ofisa su e na whanua, e pe on whailo mai il pepo whaamtalanga mtanga luengo whaatoanga. O le Society le e peilava foi o isi Society i Samoa. O le soap, e mawatu ai sosani o tomai po o whaatoanga tau whaatoanga, e a vea o se eivi tu o whaamtalanga e wha soai i le pūlea ina lea o atina e tau whaatoanga. O to mai whaona po neilinga lue ina o whaatoanga, ma e fōlinga wha moe lava imtanga ruenga le malo, ma whaala poptonga e pei o le Universite o Pasifika, ma le Universite a Samoa. O nisi to mai tau whaatoanga e mana o miai, o na toe langa ane i lunga me to tia, ma to mai o leva lava o na iai i tangata o Samoa. O na anga ba amasi la fia i me tau whaatoanga wa iai Samoa nei, e tauna whaasoa i le toe whaale leia mati na e ai Samoa. O ta ua fo il whaamtalanga mai mtanga luenga o whaatoanga, e tele amanoe ma wai tupe mai whaapaanga i whafo, e lima taita ina ilto mai ua iai Samoa, ma whaatino i loa na whaamoe. Mai o le avala au li ai foi, e le Society i la tau na onga whaapitoi to mai tau whaatoanga e le stalane, mo le amatanga lava e se lauta la, 5 le stala 5 le sap whaal tau sanga, mai ua ta pena fo i tu mana o mia whaal tu la fono, e pe o lana lau e se prestene whai lau tusi, ma le teutupe, e te tau na ono tangata e au fiai,
masui o tō whinga au tū mana whaatamai to lua. I le sauninga o le whaatuina aloa i olso sa iete leo le sau pananafi na sau noa i le minista o whaatuanga mwhainga whaiva. Le sunga la au le maali e tō pula te vau le watea pula te vau Force Schmidt. Ia o lau tatalo ma lau whaololo ma au ma lau tāru sanga le tato asosi. O mautu uma isi asosi. Ia i asosi aloia, wa i asosi alo insinia, wa i asosi alo setusi. Wa i uma lawa isi asosi tau aloa le tunu. Ia e pe ia ia le upu lea the last option is a farmer. A fa le tonu ma rol tam titi le onga ia mo lol pe ato ma le amo. E lei masesi o anga i skorsipia o fa mai e anga i tali USP le vanoa. It's the last option. Ai sea, langa ele o susuru le lei, le whamanuianga le a o tau fo i mai maloto to mai, maloto si le fia e whae loai. O le tu sili na ta ua o le o tau a o le whalau loin no tupulanga whai mai e le tenu. Lau fo i lea unai malosi ka peneta i le curriculum wa o. Ta ua na isi taimi whaavanoa e whaita to agriculture science. Garden within every single school, every colleges, primary. Ole nganga le na ina ia mawhaina maua ia tau mawha. Ia maua fo le potoa o ina i tūlanga o fua whae le leanga e maua mai. I le whaatawina o tātou loa, ia ma meo lo tatoi o tātou lima. O suinga i to mai whaona ponei ua sau whaatasi lava, ma suinga i le whainga o whaatuanga, ai o whaatasi atu ai lava, ma tātou to mai na sawai, ia whaawawai pea, ati na e tau whaatuanga i Samoa. Ai o le telefo i o tupe, o lo o maua mai fsosani tau whaatuanga, mō vaenga, e mana o mia i lava na lima le lei ia tu maua i pea le tupe i Samoa. Ua ato whai nei le whaamsinonga maua lunga le whaawau loa, o le whaamasinonga o ali e to alua, o lo o mōlia i leo i le tau pule whaau o le maliu, i le sa ave ai ma pale mia le whainga malo talwai al HRPP, tu le epasa i le malia le ngaoi. O le molianga leo sa whaia whaasanga inia li i se to whaa. O leisi e pei o na tā ua le whaamsino Justice Nelson, o uma o na whaia i ai le whaai unga. Pei tai o leisi to tolu e au fiai tala le pā unga, o le tangatanu o Australia o lo nofo nei Australia. O isi ali e to alua o le maisione malele paulo po o king whai popo, o lo oi Samoa nei lava, e tā lia le taimi e vala a waile mata upulea. Saunoa Justice Nelson, ua talia le whaamasinonga e tasi lava le mata upolo o mōli ai le to tolu lea. E whainga fie fo i mō le whaamasinonga le tasi o le taimi, pei tai, e iai le tūlanga ese o lo tūla i mai. Pe ono tūla i mai le tangata le nei e fofonga ai mau ma mōli mau. Talu ua mautinoa mai e le oi loa se aso e au mai ai leisi ona e le nofo mau i Samoa nei. Sauno fo il whaamsino mta upu o ngaunga whaapenei. E ta tau ona whai e se whai unga i se taimi vave. O sa vale ne il whātau sanga o whaatali, ona o le tau mo whainga ina ia wala au whaatasi, i le whaamsinonga i lātou o mōlia. Pei tai, i le saunoanga al whaamsino Justice Nelson, o le a whai ese le whaamasinonga o le to'olua lea o lo oi Samoa nei, ma le a tofu, ma le maisione. Ai o lo o tu upea le awanoa i leo, se ia o ise aso, pe ma whai una o lātou au maia tala le leipaunga, po le sau lava o iei se taimi. Saunoa Justice Nelson, o le tolonga muli fo ilea, o le nei mata upu. Maia atofa ai le aso sfutolo o mati, e tu inatu ai mau mamoli mau, i le whaamsinonga o le nei mata upu, o lo o te ena, e le to tolu o ta uailunga. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia mas whaapopo mai le aso a taeao, i le anoko le tua, ai whasoi kuana.